Kongeye kubasuhuza turabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mugakurikira Primo Media Rwanda. Ngewe ndi Alexis ntawigenera ariko sidije nyine ndi kumwe na Ndayisenga Clement. Meze neza? Urebye nibisanzwe. Ko mbona se sana ufite umunaniro mwinshi. Oya. Iminsi irasa ntihwana. Wamugani. Subira irasa ntihwana cyangwa irangana ntisa. Iminsi irangana ariko ntisa. Kwa mbere bari kwa mbere nyine buri gihe ari kwa mbere. Ariko ibiranga uwo munsi wa mbere sibyo bizaranga undi. Ubwo rero iminsi irangana ntabwo isa. Urumva gusa nko kuvuga semblable. Urumva ushobora kuvuga ngo gusa ku mazina ariko ibikorwa biranga uwo munsi bigatandukana. Yes, numva bicuritse. Ku minsi ungana by'ibingana. Byaterwa n'imfuruka warebeye. Nyine n'amasaha 24 ku yandi ungana birangana. Ariko uburyo uyu munsi ukubera siko ejo uzakubera. Niyo mpamvu iminsi idasa rero ahubwo ingana. Urumva wowe ushobora kurebye aho ngaho ariko se urebye ku mazina. Urebye ku mazina wavuga ko iminsi ihuje amazina. Akavuga ngo umunsi nyine urasa kubera irya zina ariko ibiranga ni wari kwa mbere cyangwa uyu munsi utari kwa gatatu. Ibyo uyu munsi sibyo byo kwa gatatu gutaha. Turi ku itariki 8 rero z'ukwezi kwa 7 2026 ku munsi w'ejo tariki 9 z'ukwezi kwa 7 n'ubundi ku uyu mwaka nibwo Ayatollah Ali Khamenei bazaba bamushyingura mu cyaro avukamo. Ariko mbere yuko amushyingura Amerika bayicunze irangariye ngo muri independence imyaka 125 bayica muri igabanyese magana 250 bayica muri humye rwose batangiza ikiriyo cyangwa urugendo rwo kwibuka wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Aho Amerika ibiboneye rero iravuga iti Iran yaturasheho. Hari amakuru avuga ko Iran yarashe ku mato atatu yaraye guca muhora wa Hormuz kuko Iran yavuze ko Hormuz nyine ni igomba kuyibonaho uburenganzira bwuzuye uko byagenda kose. Hanyuma Amerika bamaze kurasa ayo mato atatu, Amerika nayitira ahantu 80 ikurikiranya muri Iran, ahantu hatandukanye 80 cyane cyane nyine ngo hari ibirindiro bya gisirikare. Iran nayo niyaceceka igaba bitero muri Bahrain no muri Kuwait ahantu 85 hari air base cyangwa hariyo US base, military base, ibirindiro bya gisirikare bya Leta Zunze za Amerika. Ukongera guterana amabombe ku ibihugu bibiri Clement biraza gukora iki cyane ko nabonye ko no kuri kakano baravuze ngo Iran ngo yakomorewe mu gucuruza petrole, Amerika yongeye kubibana biri kujya hiyo. Waruvuze ngo Iran yaciye muri humye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo yiciye muri humye uko bari babyumvikanye kubera ko Amerika ari mu isabukuru y'imyaka 150 y'ubwigenge. Ariko noneho Iran nayo uziko mbere yuko ujya muri kino kiriyo cyo gushyingura Ayatollah bari kumwe mu biganiro. Yaba Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika banemeranya ko ibiganiro bizakomeza nyuma yo gushyingura Ayatollah, ndetse na President Trump yemera ko ngo nta bitero bazagaba kuri Iran muri kino gihe cyo guherekezwa mu guhoza ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran, nubwo kubivuga ari kimwe no kubishyira mu bikorwa ari ikindi. Hanyuma rero nyuma yuko Iran Amerika ivuga ko ngo yabangamiye amwe mu mato ikanga kwanyura mu muhora wa Hormuz, ibyo birasanzwe n'ubundi urebye ibitero bimaze kuba kuva basinya n'amasezerano y'agahenge ku ya 7 Mata 2026 kugeza magingo aya ngaya, urabona yuko n'ubundi nta gihe na kimwe bigize bemeranya ibintu bakabishyira mu bikorwa. Kuba rero Iran ivuga iti namwe hari byo mutari kubahiriza, ibitero bikomeje kugabaga mu burasirazuba bwa mu majyepfo ya Libani, bigatuma na Iran nayo ivuga iti urufunguzo rwa nyuma mfite no kuba na buza nanjye amato kujya mu kunyura mu muhora wa Hormuz cyangwa se mu kubyambu bitandukanye byari bihugu byo mu Kigobe. Kuba rero ibi bitero byongeye kuba birashimangira yuko inzira y'amahoro n'ubundi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran intambwe ziterwa nubwo zaba zingana gute mu gihe nta ruhande rwari rwemeza urundi. Alex, biragoye yuko wavuga ngo hari ikizava muri ibi biganiro kubera yuko Amerika kurasa mu majyepfo ya Iran ikarasa ahantu hatandukanye mu duce dutandukanye kubera yuko Iran ngo yabangamiye amato no mu cyumweru gishize yari yongeye irarasa nanone kuri Iran nabwo irasubiza. Ibyo byose rero biragaragaza ko ibijyanye n'amahoro kuvuga ngo biri kugenda bisinywa amasezerano ni kimwe, ariko
n'iyubahirizwa ry'amasezerano ni ikindi, kuko urebye utwo duce uri kuvuga mu kanya wari ukomojeho twarashweho na Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ikongera ikarasa. Ibyo byose birasanzwe n'ubundi kuva ku 28 z'ukwa kabiri kugeza amagingo aya ngaya ibitero byagiye bibaho hagati y'impande zombi, ariko nta n'inshuro n'imwe Irani yari yaba ariyo gashoza bitero. Kandi Amerika ivuga ko Irani yarashe ku mato 3 mbere yuko Amerika irasa ari ahantu 80. Irani niyo yabanje kurasa. Na Amerika iri kubivuga. Irani cyo yigeze bihakana. Irani ntabwo yagize yemeza ko itarasha ayo mato. Ntabwo Irani yagize ibyemeza ko yarasha ayo mato. Kandi umuntu ushaka kugutera buri gihe n'ubundi ashobora no kwigabaho igitero kugira ngo agutere. None se ubundi bwo bajya gutera ibyo bitero, Amerika iri kuvuga ko Irani yarashe kuri ayo mato. Kuri 28 igabwaho ibitero ko bari kumwe mu biganiro, yari yarashe kuki? Umuhora wari ufunguye, inzira zose zari zigifunguye. Ni ukuvuga ngo rero turebye ibi byose biri kuba Alex, biragaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'aya masezerano zasinyanye na Irani biragoye ko azubahirizwa. Urebye ziriya ngingo zikubiyemo ko ari 14, niyo wareba ziriya 5 z'ingenzi ziyakubiyemo, uyu muhora wa Hormuz Irani izakomeza kwifashisha nk'iturufu yo gukubitisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byo hirya no hino ku isi, mu gihe ibyisaba bitaremerwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi nanone mu gihe na bino bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bitaratera umugongo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizagaba ibitero zidafite ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, ibihugu nka Bahrain na Kuwait, za Jordania n'ibindi, nubwo bimwe bigenda bisa nkaho byumvikana na Irani, nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zamaze kumvikana na Irani kuva ku itariki 4 z'ukwa gatanu ko batazongera kugabanaho ibitero, ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zibitangira ikiguzi kugira ngo Irani itazongera kubacanaho umuriro. Ariko mu gihe bikimeze gutya, Irani na Amerika bakireba na yingwe, kuko Trump urebye n'amagambo yatangaje y'agasomborotso, urabona yuko ubwabyo ahantu hari ibiganiro hari amagambo akoreshwa yo kuganira, kubera yuko Amerika urebye amagambo ya Trump yavuze ko ngo Amerika ngo yibasiye abantu ngo bateje akaga cyane muri Irani, ngo ni abantu babi cyane bateje akaga bo muri Irani. Niba abona ko abanya-Irani bateje akaga ari abantu babi cyane kandi akaba ari kugirana amasezerano n'abantu babi, ubwo nawe ashobora kuba yaba ari mubi kuruta, kuko niba wemera kujya kugirana amasezerano n'umuntu mubi, ubwo nawe uba wisanisha nawe. Ariko ushobora kujya kuganira n'umuntu mubi kugira ngo mugire mwiza, nabwo none se ubundi mwapfuye iki? Mbere yuko ujya kuvuga bapfuye iki? Reba Amerika hwiri na Irani hwiri, nta nyungu na zimwe nibyo twavugaga mu minsi ishize Irani yigize ibangamira za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twarabibonye wahoze ari perezida w'Uburusiya yari yagiye mu kiriyo cyo guherekeza Ayatollah, amagambo yatangaje ko yego nta nyungu za Amerika igihugu cya Irani kigize kibangamira ku buryo cyari kugabwaho ibitero. Niba perezida Trump ari kuvuga ko abantu bo muri Irani bateje akaga ari abantu babi cyane, ko bagomba kurwanywa n'uwo ari we wese, akaba yabivuze kandi ari mu kiganiro ubwo yari ari muri iriya nama ya NATO, mu kiganiro n'abanyamakuru muri Turukiya Ankara, akaba yavuze ko ngo twarabateye mu buryo bukomeye cyane mu ijoro ryakeye, abo bantu bateje akaga cyane muri Irani bararwaye, hari ikibazo gikomeye kuri bo. Urumva se aya magambo ubwayo ni amagambo agaragaza ko ibiganiro ubwabyo bidashoboka, kandi Irani irabizi ko ibiganiro baganiraho ni bya biganiro byo gukwepana by'injangwe n'imbeba. Urugamba ntiruratsindwa nabwo ubwarwo, n'intambara gutsindwa nayo biragoye, mu gihe bundi nta ruhande rwari rwatsinda urundi mu buryo bw'intambara. Diplomasi yo biragoye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazatsinda Irani kuri diplomasi, kuko iza mu nama ishaka ko ibyo yananiwe mu ntambara bihita bikorwa uko nguko. Ariko nanone ubona ko haracyari amakarita menshi yo gukina kugira ngo intambara mu burasirazuba bwo hagati irangire. Haracyari amakarita menshi yo gukina kugira ngo intambara irangire mu by'ukuri nk'uko bivuga. Ariko nanone ntabwo twakirengagiza uko kongera kugaba ibitero Clement. Niyo mpamvu mvuga nti kuba Amerika iri kugaba ibitero, Irani kayisubiza, Amerika yacana 80, Irani sarasana 85 muri biriya bihugu. Nanone ubu ntabwo dutegereje ibindi bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Amerika iraza gusuna ivuge iti turekeye yaho, cyane ko hariho n'igitutu cyo kugira ngo Donald Trump mu magambo n'ubundi yavuze ko ari gushaka Irani kigaruka mu biganiro, bareka ibyo bintu ngo
byo kutaza mu biganiro, niba temera ibiganiro arabarasa uko byagenda. Ariko ubundi urebye ari Amerika na Iran ninde usaba ibiganiro? Amerika isaba ibiganiro Iran. Nose ni uri kurwana n'umuntu ukamukubita ukamunesha wamukubise burundu akemera akamanika amaboko uramusaba ibiganiro ngo muganire ko mufitiye impuhwe. Kandi ari mfata ntamwica. Oya, nta bintu byamfata ntamwica aho ngaho ni mumfate ntamwica. Ni propaganda no, nta yo kumufata ntamwica, ni propaganda ya Amerika. Ubwabyo Amerika niyo iri muri position yo gusaba ibiganiro Iran ni iri mu murongo wo kwanga ibiganiro cyangwa kubyemera. Kubera yuko kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza amagingo aya ngaya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zisubika ibiganiro kenshi kandi arizo zashyizeho na nyirantarengwa, zigasubika ibitero arizo zashyizeho nyirantarengwa. Ibi ngibi ubwabyo byo kuvuga ngo mufate ntamwica nose abo wishe bose byagenze biti. Turi kuvuga ishyingurwa rya Ayatollah uzashyingurwa ku munsi w'ejo. Ntabwo abayobozi ba Iran bamaze gupfa se kuva ku 28 kugeza amagingo ya barenga 50. Uteranyije abayobozi bakuru b'igihugu, abaturage bapfuye ni benshi, ibikorwa remezo byangiritse ni byinshi. Ko mufate ntamwica se ninde uri kuvuga ngo uri kwereka ngo umufate atamwica? Impuhwe ubundi umufitiye nk'izabihehe. Hariya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irikoresha ibyo bikangisho kugira ngo irebe ko Iran ishobora kuba yakwemera, kandi Iran yemeye ko itagivirira. Yari yanabitangaje ko n'uwayigabaho ibitero muri kino gihe cyo guherekeza Ayatollah izasubiza. Kandi no kuva ku itariki mu kwezi 17 z'ukwezi kwa gatandatu basinya amasezerano ubwabyo memorandum of understanding n'amasezerano bundi y'imikoranire. Byaragaragaraga ko mu minsi 60 ibiganiro bigomba gukomeza, byaranagaragaraga yuko ibitero bigomba gukomeza. Twarabivugaga ni niba n'ubundi ku meza y'ibiganiro badakomeza guhuza ku rugamba, nta ruhande rwari rwatsindwa, ntabwo ibitero nge bintunguye Alex, keretse niwe byagutunguye. Ibi byabaye n'ibindi bizakomeza kuba kugeza igihe ha ruhande rumwe ruzatsindwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga ko zatsinze Iran, niyo magambo ya Trump. Ariko amagambo Trump agenda atangaza nayo nta magambo atararudone, ntabwo bavuga ko ari amagambo ari ku murongo. Nose umuntu niba waramutsinze uramusaba ibiganiro by'iki? Kandi utsinze umuntu ubwabyo ibiganiro birikora. Iyo utsinze umuntu ubwabyo amanika amaboko akemera. Kuba rero bakigabanaho ibitero, umwe akarasa ahantu 80 undi agasubiza ahantu 85 mu bihugu bitandukanye bibiri, kandi ibitero bishobora no kuba byakwiyongera bikajya muri bya bihugu bindi bitandukanye biri ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byose biragaragaza yuko buri ruhande rwose rugifite ingufu zo kurwana, kandi nibi twabonye ngo by'agahenge ubwabyo abari n'umwanya mwiza wo kongera kwisuganya kugira ngo uruhande rutere urundi. Ibyo rero byo kuvuga yuko Trump avuga ngo rwose bamufata atica Iran, nta mpuwa yifitiye zo kuvuga ngo bamufata atayica, ahubwo nuko Iran yo yabashije kwerekana yuko byabaye kuri Venezuela, byabaye kuri Syria na za Afghanistan, ntabwo byaba kuri Iran nk'igihugu cyahoze kiyoboye isi nacyo gifite ubwami bukomeye, na n'ubu ngubu kigomba gukomeza kurwana ku nyungu z'abanya-Iran. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefone, ndakura yiryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'amaccessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobilestore.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe.
Buri gihe uko usoje imirimo, iyo nta gahunda z'umuryango zihutirwa zigutegereje mu rugo, wifuza kuruhura ubwonko no kuganira nabo mwungurana ibitekerezo ku kazi kawe cyangwa ku iterambere ry'ubuzima, nguhitiyemo kwa Jados Bar Restaurant and Coffee. Aha niho hantu hatuje kandi hari smart, kuko baguha serivisi za 5 stars, waba wifuza kuhafatira amafunguro ku manywa, kuhakoreshereza komandi ikagusanga iwawe mu rugo, ku kazi kawe ndetse n'ahandi waba uherereye, cyangwa kuhasangirira n'abawe icyo kunywa, yaba ibisembuye n'ibidasembuye. Ngaha ahantu hari smart mu mujyi wa Kigali kwa Jados Bar Restaurant and Coffee bafite aho mwaganirira hatuje, mwifuza gukora inama zaba iz'akazi, inama y'ubukwe, aho mwakwiyakirira muvuye gusezerana. Bafite ahantu hatuje hisanzuye kubifuriza abanyi isabukuru nziza n'ibindi birori. Bafite sale z'imyidagaduro, harimo aho berekanira imipira yose by'umwihariko yo ku mugabane w'Uburayi, aho gukinira biyari kandi zirenze imwe, ndetse n'abakunda gususuruka babafite bande ya karaoke n'igisope buri weekend. Bafite umwihariko w'akabyiniro night club. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop ni ku Gisozi ujya Beretwari, ahegeranye n'icyapa cya bisi zijya mu mujyi. Bafite n'andi mashami hafi ya gari ya Batsinda ndetse n'i Kanombe mu Busanza. Kubifuza ko serivisi zacu zibasangaho muri, mwaduhamagara kuri 0788 35 11 27. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop, urugero rwa serivisi zinoze kandi zihuse mu Rwanda. Ibinyamakuru byo muri Iran biri kuvuga ko ibi bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byafashe ahantu hatandukanye, harimo n'uruganda rutunganya petrole. Kubera iki turi kubona inganda zitunganya ibikomoka kuri petrole byibasirwa? Ejo bundi twavugaga mu Burusiya, uyu munsi turimo turavuga kuri Iran. Igitero cyo mu Burusiya ntabwo cyaba gisa n'icyabaye kuri Iran. Oya, ntabwo bisa. Ntabwo bisa, wenda nubwo icyita rusange cyaba ko wenda barashe kuri petroli, ariko aho ngaho kurasa hatunganyirizwa kuri petroli mu buryo bwo guca intege Iran, ariko ntabwo ari ku gipimo wagereranya cyahungabanyije Uburusiya ugero cya 43% bya bitero byo ku ya 4 Nyakanga bya Ukraine ku Burusiya. Ibi ngibi hano isanzwe n'ubundi Iran isanzwe haraswaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nanone wibuke ko amagambo ya Trump yatangaje ko icyo Amerika ikeneye ni petroli na gaze n'ubundi ibyo muri Iran. Ubundi ahantu hari umutungo kamere hose ku isi ukomeye ukenewe none ahangaha ku isi, wasanga ari ibihugu mbarwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitarageramo hari umutungo kamere ukenewe ku isoko mpuzamahanga uyu munsi. No kujya aho ngaho muri Iran, muri Libya, muri Venezuela, ibyo ni ibihugu bitatu bya mbere ku isi bifite petroli nyinshi itaratunganywa. Kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabona kuri iyo petroli ni ukujya kubaka ubukungu bwayo muri rusange kugira ngo bakomeze bahangane n'Ubushinwa ku ruhando mpuzamahanga mu bihugu bikize ku isi. Ibyo biro byo kuvuga ko barasha aho ngaho bwabyo, nawe ugiye kurasa umuntu nyine nawe umurasa ahantu uri umubabaze cyane muri rusange. Ariko n'ubundi ahandi bagiye barasa hose n'ubundi barasa ahantu hari ibikorwa remezo bifitiye akamaro Iran no mu ntambara izarizo zose ubwabyo, kugira ngo umuntu mwemeze cyangwa se ugaragaze kuri kumubabaza, no kurasa nyine ahantu nawe ari bubabare. Nose urajya kurasa mu gihuru no mu ishyamba ririmo ubusa n'ubundi arababazwa n'iki? Ibyo birasanzwe mu bijyanye n'intambara. Ibindi byo kuvuga ngo Amerika aho yarashe naho Iran irega iba yarashe, nuko tureba ku ruhande rumwe, naho Iran iba yarashe naho yahanegekaje, ntabwo irasa imbunda z'amazi. Nubwo Trump aba yidoga ngo bafisikanye twa Kalashnikov turasa aho ngaho mu ntuzi imwe, ariko aho turi kuvuga muri Bahrain barashe bahemeje, muri Kuwait barashe bahemeje, ibyo bikorwa remezo izo military base na agaciro faranga, nanone nazo izo ntwaro ziba zihari nazo na agaciro faranga. Ikibazo gikomeza kuba cyane buri ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, impamvu zitababara cyane nuko ibikorwa remezo byazo byanyizwa ni ibikorwa remezo biri mu mahanga, ntabwo ari ibikorwa remezo biri imbere mu gihugu. Uvuge ngo wenda barashe ku ruganda rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byagize ingaruka ku bukungu bwa Amerika ku gipimo iki. Ni ibikorwa remezo biri mu bindi bihugu, ariko ni ibikorwa remezo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibikorwa remezo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Alex tuvuga niba bararashe umuhanda wo muri Iran wari utarataha ugiye kuzura, uwo muri Bahrain ni urugero. Tuvuge ni ndakugira ngo urugero nyine, Amerika yarashe umuhanda wo muri Iran utaruzura wari ugiye gutahwa. Uwo muhanda hari impamvu wari warubatswe n'ibyo bibazo waruje gusubiza. Noneho fata uwo muhanda ari Iran yawurashe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyine icyo nashaka kuvuga nuko nta, ariko Alex umwana yica akanyoni bangana. Ntabwo Iran nayo kutarasa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko itabona, ntabwo ari akanyoni bingana. Ntabwo Amerika kukiba irasika babara nuko ari umutungo wayo nubo nawo wangirika. Ariko ubwo bubabare bwayo Alex, umuntu arasa umuturage wawe apfe, undi arase usange izo ntwaro ibyo ariko korasaho ari korasa ku muturanyi wawe.
uwo muntu arasa mu rugo iwawe muri saro. Ariko biriya bigo bya gisirikare byo nyine n'ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nta muturage wa Amerika upfa. Ariko abarimo abasirikare ba Amerika ntabwo iyo urashe mu kigo cya gisirikare nyine hari na military bases zidakoreshwa n'abasirikare vis-a-vis ubwazo, zikoreshwa n'ikoranabuhanga bakontrolinga bari kure badahari. Ntabwo wagereranya ngo Iran yarashe muri Bahrain no muri Kuwait ugereranye nuko yarashe Washington DC, ugereranye nuko yarashe California, yarashe Miami, yarashe New York. Ntabwo ari kimwe. Urashe abaturage 100 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa ukarasa ku kigo cy'ishuri cyangwa ku bitaro, induru zavuga hariya no mu banyamerika ubwabyo imbere mu gihugu si kimwe no kuvuga ngo warashe hariya muri military base zabo ziri mu burasirazuba bwo hagati. Ntabwo ibyo bintu bingana Alex. Niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha ayo mayeri yo kujya kurwanira mu mahanga ku buryo nta muturage wabo nta gikorwa remezo kiri imbere mu gihugu. Ibyo bikorwa remezo nubwo biri hanze y'igihugu ariko se ubundi iyo bagiye kubibara babiha agaciro nk'ibikorwa biri imbere mu gihugu. Ni ingamba z'ubwirinzi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ingamba z'ubwirinzi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ziri imbere mu gihugu hari n'izi hanze y'igihugu. Rasa kuzi imbere mu gihugu. Kandi none Amerika nayo ntiyari kurasa ititabaje biriya bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Iyi ntambara mu kimwe mu byayirangiza nuko biriya bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byatangira gutera intambwe yo kuba byatera umugongo Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kubabwira bati mukureho ibirindiro byanyu bya gisirikare kubera yuko twamaze kubona ko nitwe duhomba cyane kuruta mwebwe. Kandi nibyo Iran yirwa ibabwira buri munsi. No urabyuka ko no mu minsi ishize bari bakoze inama no muri ya nama y'Abarabu yari yabahuje muri rusange byongeye kugaruka ku meza y'ibiganiro. Aho ubundi ibi byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayigira kuri nazira ntambara irwana nuko izirwanira kure ikajya gushaka icumbika kuri za ifashisha irwana mu gasubizanya muri kure wabona imbaraga byaba bifite noneho hagize urasa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwabyo. Ntabwo Amerika yababikoze ivuga ngo reka tubafatirane ubwo bahugijwe n'ikiriyo cya Tora Al-Khamenei, wenda turaza kubafatirana tube twabarasa ntibadusubize cyangwa tube twabaca intege. Keretse umuntu udakurikirana niwe watekereza gutyo. Kubera ko ibyo ngibyo twari twabivuze na Iran yari yabitangaje ko Amerika ni narasa muri kino gihe cy'umuhango wo guherekeza Ayatollah n'ubundi biteguye gusubiza. Iran imaze imyaka 47 kuva kuri no butegetsi buriho bwagiyeho 79. Bamaze imyaka yose 47 bitegura igihe icyo ari cyo cyose ko bahura n'ibi bitero kandi bakarwana nabyo. Ntabwo rero twari kuvuga ngo bagiye gushyingura birengagize ko bashobora gukomeza gushyingura n'abandi. Ibyo byose bari babizi, niyo mpamvu babarashweho mu gihe kitageze no ku masaha ngahe nabo bagahita basubiza. Ntabwo byo kuvuga ngo turabaca muri humyo. Hari umuntu ahora yiteguye kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigusuhurisha akaboko kamwe k'iburyo kandi gafashe inkota. Nawe rero ugomba kumenya ko uragera umukebo nayiba yakugereyemo. Nubwo ibi bitero ubwabyo rega biba biri kuba ariko nanone ubona ko turi mu isi ubwabyo y'ikinyoma, ibintu byose ubwabyo tuba mu bw'isi byinshi usanga bari ikinyoma kuko urabona ko ibi bitero n'abari kubyiyamamariza bari kubivuga nka Qatar yamaganye ibitero bya Iran kuri Bahrain na Kuwait isaba kugabanya umwuka w'amakimbirane, ariko iruvuga ngo irasaba umwuka w'amakimbirane kandi nayo iri mu bagize amakimbirane mu burasirazuba bwo hagati kuko ibihugu byose byo mu burasirazuba bwo hagati bifitemo ibirindiro bya gisirikare ubwabyo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo bituma intambara mu burasirazuba bwo hagati ba kuko Amerika byari bigoranye cyane kuba yagaba ibitero muri Iran bikagera ku musaruro nkuko ibishaka itifashije bino bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yamaganye ibyo bitero bikomeye bya Iran byagabwe kuri Bahrain na Kuwait ivuga ko ngo ari ukurenga ku bushobozi bw'ubwigenge bw'ibihugu ndetse no kurenga ku mategeko mpuzamahanga. Ubwabyo kikwereka ko ibintu ubwabyo abari buri muntu wese avuga ko urayishyira ubwabyo hano baye uri mu mwanya mwiza uri netre uvuga ngo uri umuhuza ni Qatar ntitwayibonye nayo ngo arinje mu muhuza ifatanyije na Pakistan nose umuhuza ku cyamagana ibitero byo ku ruhande rumwe hagombye ko bamagana ibitero byo ku mpande zombi koko ni buri guhuza uruhande rumwe n'urundi kugira ngo uvuge ngo twamaganye ibi bitero kuko birimo kubangamira ubusugire bw'ibihugu byombi yaba ari Bahrain yaba ari Kuwait ndetse na Iran. Ariko ninde wari wamagana ku isi kuva no ku 28 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka? Ni ibihugu bingahe byamaganye bino bitero byarashwe kuri Iran ku 28 kugeza magingo yangaye? Ibihugu byose byagiye byandika amabaruwa byamagana Iran ngo yagabye ibitero. Ariko se kuki abantu benshi usanga bavuga ngo abantu bakemura ibibazo babihereye mu mizi, ariko byageraho kwandika rimwe na rimwe n'amatangazo ugasanga abantu barandika bose bamagana Iran. Umuntu arandika ibaruwa n'intoki ariko arandika iby'umutima nama utari kumubwira
ibaze kwandika ibintu utemeranye n'umutimanama wawe akaba ari byo ushyira ku karubanda. Mu gihe bikimeze gutyo ubwabyo na buno butumwa ubwabyo buragaragaza ko iyi ntambara ubwayo irimo kubogama gukomeye cyane ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ari nayo mugenga w'ibyo bihugu bya Qatar, kuko nka Qatar ubwabyo nayo ni igihugu gikora mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho uzakibona hose Amerika yacyohereje mu biganiro, uzajya umenya ko ari inyungu za Amerika ziri kujya gusigasirwa. Wareba rero ibi byose biri kugenda biba Alex, ukabona yuko bijyanye n'iyi ntambara kuvuga ngo yarangira uyu munsi cyangwa ejo yaba ari ukwibeshya, kubera yuko ijya kuba byageraho bifata irange, byajya kugeraho hari intambwe zimaze guterwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose igahita ihirika igasubiza ku butaka. Clement, Minisitiri w'Ingabo wa Leta, Minisitiri w'Intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pete Hegseth, ari muri Israel, yagiye mu ruzinduko muri Israel. Ntabwo waba ari umugambi mushya wo kongera kuzura ibitero bishya bitandukanye n'ibi ngibi byari biri kugabwa kuri Iran, no mu rugero no kugira ngo bigarurire Lebanon. Kwejo bundi twavugaga ko ari abaturage ngo mu majyepfo ya Lebanon, Benjamin Netanyahu bavugaga ko ngo bashaka kwiyomora kuri Lebanon bakajya kuri Israel ngo kuko ari abakristo. Ntabwo waba ari umugambi w'aba bagabo babiri ugiye gukorwa kugira ngo bashyire iherezo uburasirazuba bwo hagati? Oya, nta herezo rega ryo mu burasirazuba bwo hagati rizapfa kubaho vuba. Iherezo ryo mu burasirazuba bwo hagati, iyo abari herezo barishaka ntabwo bateye Iran badashaka gushyiraho iherezo ku ya 28 Gashyantare. Urebye amezi amaze gushira, kandi yarizi ko ibyiza yakoze muri Venezuela ariko byagendera hariya. Nubundi kuba Minisitiri w'Ingabo yasura Israel muri iki gihe cy'intambara, yego Minisitiri w'Ingabo nyene wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasura Israel muri kino gihe cy'intambara n'imirwano ubwabyo. Minisitiri w'Intambara, ariko niyo yaba Minisitiri uvuga ngo ni Minisitiri uvuga ngo w'Intambara, no w'Intambara, yagiye gusura Israel, muri bino bihe by'intambara. N'ubundi kuba yajyayo ubwabyo n'ubundi ntabwo urura rugendo rukomeye kuruta urwo Trump arimo muri inama ya NATO muri Turukiya. Ibyo Trump arimo muri NATO muri Turukiya byaba bikomeye kuruta ibyo Minisitiri w'Intambara yagiyemo muri Israel. Urebye ibyo bari kuganiraho n'amafaranga bari kongeramo hariya mu gisirikare, ni nko buryo bwo kubabwira ati mwongeramo amafaranga twubake hano igisirikare gikomeye, kandi kubaka icyo gisirikare gikomeye ntabwo ari icya NATO n'icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba yajya ibyo birasanzwe. N'ubundi ingendo hagati y'abakuru b'ibihugu, ingendo hagati y'abayobozi batandukanye mu gihugu ziba zisanzwe zibaho, kubera yuko ubwabyo rega kuva nayo masezerano yabaho, kuva ibyo byose byabaho, n'ubundi abayobozi bakomeje kugenda bahura na Netanyahu na Trump baranahuye. Ibyo birasanzwe ko abantu bahura, no kuvuga ngo baba bagiye kwagura ibitero n'ubundi banabyagura batahuye, ko bashobora no gukora inama batanahuye. Ibyo birasanzwe, ntabwo twavuga ngo niba hari ibindi twabona. Nuko Minisitiri w'Intambara yahuye n'abayobozi ba Israel, kubera ko ibyo bitero rega biri kuba n'ubundi ibyinshi bijya kuba nta bitero bijya kuba n'ubundi batabivuganyeho, hariya bose baba biziranyeho. Kubera yuko niba hatera Israel ikajya gusinya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo bawumva, kuko ntabwo bafata Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bitandukanye muri iyi ntambara, ni nk'umwana n'umubyeyi. Kubera yuko Amerika aho idashaka kwigaragaza cyangwa se kwigaragaza nk'umwana mwiza, ituma Israel igatuma ibyo bihugu bindi byo mu burasirazuba bwo hagati. Ariko n'ubundi kuhita wavuga ngo iherezo ry'intambara ntabwo wavuga ngo ni uyu munsi cyangwa ejo, kubera kumenya uko uyigaba ariko ntumenye uko izarangira. Kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyigaba zari zizi ko biragenda bagakubita bagahita barangiza, ariko reba amezi 4 agiye gushira. Urabona yuko amezi 4 yamaze gushira ubwayo, urabona se bigeze hehe aho biri. Turi mu kwa kabiri barateye, turi mu kwa karindwi. Nta cyizere ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatsinda iyi ntambara, kandi kudatsinda intambara kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nako gutsindwa kwayo, niko gutsinda kwa Iran. Kuko iba yaratsinze intambara rega ntabwo twaturi kubariza inkuru. None se ni gute Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zatsinze intambara, Trump akavuga ko yatsinze intambara kandi akirwana? None se waratsinze intambara ugakomeza kubara inkuru zo gutsinda intambara, cyangwa inkuru zirarangira hakaza ibindi bishya, ahubwo warwaniraga wenda gutesha umutwe abantu se nawe ntabwo aba yisize reka. Kuko uravuga ngo uratesha umutwe abantu, nawe ntabwo uba wisize. Kuko urabona nk'iyi ntambara ubwayo yanaciyemo ibice ibihugu byinshi, niyo NATO turi kuvuga ubwayo. Nubwo nabonye ko ariye kongeramo amafaranga menshi cyane, kuko bari mu mugambi mushya wa za misile za miliyari 50 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva ngo no umutego Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutega nanone muri iyi nama ya NATO, kugira ngo barebe ko
bakongera kwisuganya bakagira ubwo bushobozi bwo gukomeza kugenda basenya isi hirya no hino. Ni ibihugu 12 birimo n'Ubwongereza, bikaba byamaze gutegura amafaranga arenga miliyaridi 37 z'amadolari z'amapaundi, narenga miliyari 50 z'amadolari y'Amerika. Urumva rero ko amafaranga agomba kwifashishwa mu gihe cy'imyaka 10 kugira ngo bakore misile nshyashya zishobora kurasa kure cyane zigamije kurinda ngo umugabane w'Uburayi. Niba ari ukurinda umugabane w'Uburayi ubwabyo abaho ngaho ni ukuvuga ngo twamaze kubona ko twashwanyaguritse kandi Amerika yarabiberetse ko nta kintu bafite. Banze kwinjira no muri iyi ntambara kuko nta bushobozi bafite bw'intambara. Ego turavuga n'ibyo bihugu by'Ubwongereza, ubwo Budage, ubwo Bufaransa bamaze imyaka irenga 80, imyaka kuva muri za 40 kugeza magingo aya ngaya ntabwo bari mu ntambara. None usibaza kuvuga ngo abantu batari mu ntambara Alex baraza kuba bya mu ntambara mu rugamba bagitife mu gisirikare gute? Wasobanura ko tukora igisirikare kimaze imyaka 80 kitararwanya intambara n'imwe ko gifite igisirikare gikomeye. Iyo ntwaro ubwo niyo waba warayibitse, niyo waba warayikoze, se bwo wabigerageza ryari? Wowe waba uricyaza abantu ku rugamba ryari? Biracyagoranye rero n'ubundi. Biracyagoranye, ariko mu minsi ishize twavugaga ko Uburusiya bwagabweho igitero ndetse bunashegesha cyane uruganda rutunganya petrole hari nyine i Moscow mu Burusiya. Iyi nama ya NATO irateranye, irimo Leta z'Ubumwe za Amerika, irimo ibihugu nyine byo mu Burayi nkuko byo babyiyemeje. Ntabwo cyaba ari igitero bari gutegurira Putin, cyane ko ari n'amakuru avugwa tukunda kuvuga ngo n'ay'abamotari ko kira gitero kitagabwe na Ukraine ubwayo, kwabwo yabara bifashijwemo na Polonye cyangwa se Ubwongereza. Ubudage bwo bwamaze kumanika ngo uhakana ubugoraragarama, ariko nuhakana ubugabo banza garamahari. Ntabwo cyaba ari igitero baba bari gutegurira Putin noneho aka kanya kugira ngo bamuburizemo, kuko Putin bavuga ko nubundi amafaranga yo gukomeza kurwana muri Ukraine ayakura muri petrole. Bakaba bamusubije inyuma rero kugira ngo acike intege zo gukomeza kurwana muri Ukraine. Rege ibyo ngibyo none se mu minsi ishize ko twavugaga ko bashyizeho na gereza yo gufungiramo imfungwa zo Burusiya. Uburusiya bwasubije gute? Uburusiya no ntabwo umwuka hagati y'Uburusiya n'umuryango umwe bw'Uburayi bari kurebana ijisho ryiza, basanzwe rwose batameranye neza kuva intambara yatangira, no gushyigikirana kwa NATO, gushyigikira Ukraine ntabwo byatumye Uburusiya na NATO barebana ijisho ryiza. Kuva mu kwa 2022 Ukraine yatangira kurwana n'Uburusiya. Ibyo byo kuvuga ngo ibyo bitero byarabaye, yego yaba byaragabwe na Ukraine, n'ubundi Ukraine isanzwe ifashwa na NATO, ni Ukraine isanzwe ifashwa na Leta zunze ubumwe za Amerika. Ntabwo twavuga ko n'ubundi wenda ibyo bitero byaragabwe ejo bundi ngo byagizwemo uruhare wabigizemo uruhare n'ubundi yaba ari umunyamuryango wa NATO, n'ubundi byaba ari ugukomeza inzira n'ubundi batangiye yari isanzwe ihari. Ariko ibi ngibi n'ubundi Uburusiya busanzwe bubizi, ntabwo bwabimenye uyu munsi. Uburusiya nabwo bwariteguye, kandi kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye rega n'Uburusiya ntabwo nabibona vuba ku buryo bakwinjiramo mu ntambara mu buryo bweruye n'ubundi bakomeza gushuka Ukraine bakayicamo. Ari kuvuga ngo baraje bose barinjiye, yaba ari intambara ya gatatu y'isi, kandi mbona biriya bihugu bititeguye kurwana intambara ya gatatu y'isi. Kubera ko ubwabyo gutera rego Uburusiya aho ngaho, wibuke ko ari ugutera Ubushinwa, wibuke ko ari ugutera Korea ya ruguru. Kubera ibihugu bifite coalition byashyizeho ubwabyo yihuriro ryo gufatanya mu bya gisirikare, ku buryo kuba wajya gutera ukagaba ibitero biriya bihugu kugusubiza byaba ari ibintu byoroshye. Kuko uzarebe biriya bihugu, ninde muntu wari wajya gukarubana ngo agaragaze ko agiye gutera koko intambara yeruye, atera Uburusiya, atera Ubushinwa, atere Korea, uvuge ngo aragiye kumugaragara nkuko Trump avuga ati nzajya gutera Cuba, nyomeke kuri Amerika, nzajya mu Venezuela nshimute President Maduro n'umugore mbazane Venezuela ndayigira intara ya 51, ndajya muri Greenland muri Denmark, ndajya muri Oman mbatere, ko ataravuga ko agiye gutera Ubushinwa. Umunsi umwe tuzabyuka dusange yavuze ko u Rwanda agiye kurugira izindi ntara nayo. Ariko urumva nyine no kuvuga rega burya ururimi ngo ni inyama yigenga, ariko nanone ku prisi ugenda umera nka kagasimba kurira igiti cyane kurushaho kugenda wiyambika ubusa. Ubwo ngubwo rero ntabwo twavuga ngo bino bitero biri kuba na bino biri gutegurwa muri rusange, n'ukongera kwiyubaka kwa NATO, ariko NATO nanone igwa komeza kugwa mu mutego wa Leta zunze ubumwe za Amerika, kuko izi misiri bagiye gukora ubwazo
ntabwo ziraza kurwanishwa na NATO, zizarwanishwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika izaba yagabye ibitero, kubera ko Amerika yarashegeshwe irimo irashaka uburyo ki yakongera no kubaka ubushobozi bwa gisirikare bwayo kandi by'ubwubatswe na babandi banze kuyitabara mu buryo bugaragara. Nko kubabwira bati mwabonye ko nta kintu muriho, bari abanzi banyu namwe munsi babagabyeho ibitero natwe ntituzabatabara, twongera amafaranga, ariko amafaranga n'ibyo bitwaro n'ubundi bizafasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurwana, ntabwo bizafata iyo NATO. Turebye NATO igisirikare ifite no kuntu bagiye batinya ubwabyo muri iyi ntambara, birakwereka neza ko basigaye ku ruhu nka cya kirondwe inka yarariwe kera. Kirima, turi kugana ku musozo w'ikiganiro, sinzi niba hari ikindi wafite wakongeraho. Reka dushimire abari badukurikiye. Reka ngushimire nawe. Asante sana. Bashimire namwe twari turi kumwe kuri Primo Media Rwanda, babwira ko ibiganiro kuri urubuga rakagaruka, mugira amahoro. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.